morning, colleagues and brothers and sisters and friends. A special word of welcome to the senior management team of the Bible Society this morning. Baie welkom broeders en sisters. Vir hierdie week gaan ons kyk hoe dat die Bybelgenootskap kan oorleef vir die volgende 5 jaar. Strategiese denke. En daarvoor het ons natuurlik die Here se hulp nodig en ons gaan daarvoor bid. We're going to pray that the Lord will guide this meeting to make plans for the next 5 years. But before we do that, let us all pray together the prayer of the Bible Society as we got to know it in the last couple of months. Please pray with me. Almighty and eternal God, we thank you for 200 years of Bible Society work in South Africa. We thank you for your gracious provision. We thank you for fruitful collaboration between the churches and the Bible Society. We thank you for the many translations that have been completed and the many millions of Bibles that have enabled countless numbers of people to understand your word. We thank you for all who have worked faithfully and for those who still labor faithfully to accomplish this task. We thank you for all those who have generously supported the work in the past and for those who still do. Guide and bless the work of the Bible Society in South Africa and throughout the United Bible Societies Fellowship, so that all the people of our land and all the people of the earth may hear you speaking to them in their own heart language. Strengthen all those involved in Bible ministry, so that the light of your word may shine to the furthest reaches of the earth and into the darkest corners of our world. Help us to bring an end to Bible poverty. Bless our 2 Million Bibles project, we pray. May your word be a lamp unto our feet and a light unto our path, and a beacon of hope for all. May this year, in which we celebrate 200 years of Bible Society work in our beloved land, truly be a year of the Bible, a year in which your word is held high and your name glorified. We pray this through Jesus Christ our Lord. Amen. Well, let's carry on with the rest of our program. Kom ons gaan kyk na die personeellede wat hierdie week verjaar op die 13de, die 12de en die 13de. En ons begin met Cesare Fredericks, wat van ons hoofkantoor is. Cesare, baie geluk met jou verjaarsdag. And Stephen Poffy, also from Cape Town, but working at the Western Region offices. Baie geluk aan julle almal, en ons vertrou die Here sal vir julle 'n baie geseënde jaar gee. We also have special prayer requests, and we want to encourage you to also pray with us. Every week we pray for one of the Bible Society regions, and this week we pray for the Western region. We pray for Quintus Heine and his team, who are working in challenging times, and we pray that the Lord will really guide you and bless your work. We heard last week that Mvelile Saliwa has had an operation in his foot and of course is now recovering. He looks fighting fit as he's part of the senior management team who are deliberating this week. We believe that your foot will heal properly. Ons het 'n spesiale gebed vir ons kollega Dominee Charles de Kok, wie se moeder hierdie week oorlede is. Charles, ons dink aan julle en ons glo die Here sal julle vertroos en julle vashou. And then lastly, we want to pray God's guidance for our senior management meeting deliberating this week. All over the country we are connected through Zoom, wonderful piece of technology. 50 people all connected via Zoom and able to deliberate, to talk, to discuss, and to get feedback. Isn't that wonderful? That is then our prayer requests for this week. Then we're also looking at the stats for the COVID-19
how it affects our country. And we can see 638,500 people infected. And next to that, the plus 1633, that is how many people were counted in the last day. So that is quite a heavy figure for one day. And we can see some of the other figures, and we really pray that the Lord will guide us through this pandemic. And as usual, let us be careful. Let us keep to the safe measures that have been put down for us. And that is basically our prayer requests. And we're also praying for countries within the United Bible Societies. We have been praying the last couple of weeks for the Middle East. And today we are praying for Lebanon, 3 countries today. Lebanon, Syria, and Jordan, those 3 countries. But we're starting with Lebanon. And we see their flag. We see that they are using the Lebanese pound, which is not worth a lot if you compare that to our rand. And the logo or the emblem of the Bible Society. Bible Society work have been around here through missionaries since the 1820s. We have the stats, 5.5 million people in Lebanon. They are 61% Muslim, 33% Christians. That helps a lot. And they speak Arabic. We look on the far left, we can see the prayer request from Lebanon. And let us read that together. Bid vir ons sentrums vir uitnemendheid. Hierdie sentrums dien die kerk in die Midde-Ooste met God se woord deur vertalings, publikasies, verskillende projekte en programme ensovoorts. Bid dat die kinders en jong mense en volwassenes hiervan sal hulp ontvang. So that is Lebanon. Daar is verskillende plekke in die land, as 'n mens daardeur sou reis, as 'n reisiger, as 'n toerist, sou mense hierdie plekke graag wil besoek. En ons sien daar 'n Armeniese evangeliese kerk. Ons volgende land is Jordanië, Jordan. We can see it is next to Israel, just below Lebanon. And we see just above Jordan, Syria, which is our next country. We'll have a look at just now. They use the Jordanian dinar, also not worth a lot even against the rand. Their stats, they are nearly 11 million population. They are mostly Muslim, 93%, so only a handful of Christians, and of course they speak Arabic. Now, because they are mostly Muslim, the Bible Society doesn't work there, but they have a special arrangement to deliver supplies across the border into Jordan. Let's read the requests from Jordan, their prayer requests. Bid asseblief vir Bybelgenootskap in Jordanië se plan om 'n bedieningssentrum in plek te stel. Dit is in 'n besige ligging in Amman, dit is die hoofstad, wat toegang tot die Bybel en die Bybelgenootskap sal bevorder. So daar is 'n geleentheid om in Jordanië te gaan werk. Op hierdie stadium is dit 'n reëling oor die grens heen, maar daar is 'n goeie kans en daarvoor sal ons bid. 'n paar foto's van
maar 'n droë gebied met die bekende Petra woestyn. Baie van die toeriste in daardie wêreld sal onthou dat daar ook hierdie pragtige, antieke, ancient city carved out of the cliffs in the Petra Desert. A sight to behold. That's only one little section, but it's such a big sight. And then lastly, we look at Syria. They have two flags, one official flag and then one used by the opposition. Very similar, with stars and colors. And they also have the pound, the Syrian pound, also not worth a lot against the rand. Their stats, population-wise, nearly 20 million, or just over 19 million. Also mostly Muslim, with 10% Christians. And they also speak Arabic. We also pray and are thankful for the 28,000 Syrian children who receive gifts of scripture amongst the conflict and the pandemic. So kom ons lees oor Syria, hulle gebedsversoek. Ons dank die Here vir die ondersteuning wat ons die afgelope jaar ontvang het. Dank die Here vir sy heilige woord en vir die verspreiding daarvan na al die gebiede in ons land, danksy die ongelooflike poging van vrywilligers. So, volunteers. As we have in South Africa, we cannot do the Bible work in our country without the multitude of volunteers that we find in churches and in other places to assist the Bible Society in distributing the word. And also we find that with the 2 million Bibles that we are distributing. And if you are not one of those volunteers yet, please come and assist us. We want to move the 2 million Bibles into the hands of people really in need of the Bible, of that hope. Some of the pictures of Syria. It is a country torn apart by war. On the other hand, modern in places. Also dry country. Our next item is our prayer, our weekly prayer, done today by our brother Nimrod Kekana. Thank you, Nimrod, for doing the prayer for us. And we know you will keep in mind all the prayer requests and the countries that we have just listened to. Join me as we pray for the Bible societies of Lebanon, Jordan, and Syria. Modimo wa leshoko, wena ya sabonwe empa mediro ya gagwe e bonalago lefase ka bophara. Re tlisha naga le setšhaba sa Lebanon go leina ka leina le legolo, leina la Jesu Kriste ko makaditšhaba. Mathateng le ditlaišegong tšeo ba lebanego le tšona, e ba le bona ge ba aga le go humana pholo ka morago ga ditlaišego le masetlapelo ao ba fitilego go ona. We pray for the excellent centers as they serve the church in the Middle East with God's word through translation, publication, and other projects, and further assist children, young people, and adults. We pray for the Bible Society in Jordan and their plans in establishing a ministry center. May it truly serve the purpose for which it is being established as it is used in your mighty hand. We pray that it will facilitate access to the Bible and the Bible Society in Jordan. We pray, O God, for the support of the Bible Society received in Syria in 2019. We thank you for your holy word and its distribution in all areas of the country through the dedication of the incredible volunteers. And now, Lord, we give thanks
for the birthdays of the Bible Society staff who celebrate their birthdays in this week. We thank you for Johan Paper, Kos Slujani, Christos Temke, Cesare Fredericks, and Stephen Porfi. We pray that you will give them grace and protection for another year in the midst of life's challenges. Thank you for preserving them and bless their families. We pray for the meeting of the senior management as they meet and plan for Vision and Action 2025 in this week. We pray for wisdom, synergy, and guidance of the Holy Spirit in all they plan. May they be able to come to the conclusion of the meetings with a sense that you have been the one giving direction and clarity on issues needing attention in fulfilling the dream of the Bible Society going forward. We pray for all our staff members who have been affected by COVID-19 in one way or another. We pray for their safety and comfort with particular reference for those who lost their loved ones during this time. In conclusion, we bring the needs and concerns of our beloved brothers and sisters who are donors and supporters of the Bible Society. May you be their ever-present help during these trying times and make your face shine upon them and their families. We ask all this trusting and believing in the name of our Lord Jesus Christ. Morena boloka sichaba sa Afrika Borwa. God bless South Africa. Amen. Thank you, Brother Nimrod, for taking care of all the prayer requests, our personnel and the countries. Ons gaan nou vir Dominee Gerry van Dijk van Bloemfontein vra om vir ons vandag se woordverkondiging te behartig. Baie dankie Gerry dat jy bereid was om dit te doen en ons sien uit daarna. Ons bid vir jou toe die seën van die Here. Goeiemôre geliefdes en kollegas. Ek wil vanmôre vir u groet met die Here van die leerskare. Uit Rigters 15 onder die tema Soli Deo Gloria. Dit klink soos een van die clichés, maar tog een van die solas, een van 5 solas waarvoor ek persoonlik baie lief is, aan God al die eer en die lof en die dank. En hiermee saam ook die modelgebed van die Here Jesus wat afsluit in Matteus, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ek wil vir u lees uit Rigters 15 net enkele verse. Samson het hulle verwoed aangeval en 'n groot slagting aangerig. En dan weer vers 14, toe en legie kom, het die Filistyne hard geskreeu en op hom afgestorm. Maar die gees van die Here het vir Samson sterk gemaak. En dan weer vanaf vers 14, toe sê hy Samson, met die kakebeen van 'n donkie het ek 'n hoopie van hulle gemaak. Met die kakebeen van 'n donkie het ek 1000 man doodgeslaan. Toe hy dit gesê het, het hy die kakebeen weggegooi en die plek Kakebeens hoogte genoem. Samson was baie dors en toe roep hy tot die Here, U het hierdie groot oorwinning deur my moontlik gemaak, moet ek nou van die dors sterf en in die hande van die heidene val? Toe het God die holte by Legie oopgebreek en daar het water uitgekom en Samson het gedrink en weer nuwe krag gekry. Daarom word die fontein in Legie nou nog Roepersfontein genoem. Dit klink soos 'n koerantberig. Ons lees van haat en nait, oorlog, moord en doodslag. Ons lees van 'n onmag teenoor 'n oormag. Ons lees van Samson teen 1000 Filistyne. En ons lees telke male dat Samson die oorwinning behaal. Hoor hoe dat hy dit uitroep. Met die kakebeen van 'n donkie het ek 'n hoopie van hulle gemaak. Met die kakebeen van 'n donkie het ek 1000 man doodgeslaan. En hy gee die plek 'n naam, Kakebeens hoogte.
Kakebeens hoogte bedoelende dat wanneer geslagte hierna sal kom en gaan, hulle hierna sal verwys, hier het Samson die kragmens toue soos garingdraadjies gebreek. Hier het Samson boeie van sy arms laat afval. Hier het Samson die kragmens dit en dat reg gekry en so sal hy Samson Homo sapiens die eer en die erkenning daarvoor kry. En dan moet ons onmiddellik daarop let, net nadat Samson hierdie plek gedoop het met die naam Kakebeens hoogte, net die volgende vers roep hy uit in vers 18, Samson was baie dors, en hy roep tot die Here, U het hierdie groot oorwinning deur my moontlik gemaak. Moet ek nou van die dors sterf en in die hande van die heidene val? Samson kom tot inkeer. Samson besef dat hy alleen tot niks in staat is nie. Want hier staan, U het saam met my gelees vers 14, maar die gees van die Here het vir Samson sterk gemaak. Dis nie die kragmens Samson nie. Dit was nie Samson se lang hare gewees waarin hy sy krag gehad het nie. Dit was nie in die mens, maar dit was die gees van die Here wat vir Samson sterk gemaak het. En ons lees dat Samson tot 'n belydenis kom en dat hy hierdie Kakebeens hoogtetjie van hom afbreek tot op die fondasie en hy doop hierdie plek met 'n nuwe naam en hy erken dit en hy sê van nou af sal hierdie plek genoem word Roepersfontein. Roepe spreek van nood en fontein spreek van dors wat geles word, van uitkoms, van voorsienigheid. Geliefdes, in hierdie jaar van die Bybel, die feesjaar, die 200ste bestaansjaar van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, sou ons graag ook dalk hierdie jaar wou sê, welgedaan. Jy sou dalk selfs jou naam oor verskeie projekte en gebeurtenisse kon skrywe, en jy sou dit selfs kon noem Kakebeens hoogte, sodat jy die roem en die eer en die dank daarvoor sal ontvang. Maar ek herinner hier aan Samson se belydenis. U het hierdie groot oorwinning deur my moontlik gemaak. Nee Here, dis nie ek as mens, dis nie ons as Bybelgenootskap mannekrag, dis nie ons vernuftige denke en idees en ons kragte nie, maar dis die gees van die Here, wat die Bybelgenootskap vir 200 jaar uitgespaar het, ryklik geseën het, kragtig bedien het en in sy almag voorsien het. Mag ons dan ook so Samson uitroep na hierdie feesjaar ook in 2021. En ek roep dit ook uit vir 26 jaar in my bediening by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, Soli Deo Gloria. Kom ons noem dit vanmôre Roepersfontein. Ons was maar net die instrumente. Ons was maar net die kanaal. Die Bybelgenootskap was maar net die instrument waardeur die Here vir 200 jaar gewerk het. Wonderwerke wat gebeur het. Ons elkeen het 'n storie om te vertel, veral as ons lees dalk DV 'n nuwe manuskrip oor die Bybelgenootskap se voetspoor van 200 jaar, dat daar geskrywe mag staan, Soli Deo Gloria, Roepersfontein. Ook in die DV, die beskikbaarstelling van die nuwe Zulu Bybel in Oktober maand in Natal. Ek dink ook aan die bekendstelling van die nuwe direkte vertaling in Afrikaans
die 3de amptelike Afrikaanse Bybelvertaling deur die Bybelgenootskap DV op die 29ste November. Mag daaroor geskrywe staan: Roepersfontein. Dit was die Here wat geroep het. En daar was 'n behoefte gewees, en dat 'n behoefte nog steeds vandag, 'n uitroep as het ware van 'n Bybelarmoede, 'n roepe na 'n Bybel in sy eie taal, 'n roepe na 'n bekostigbare Bybel, 'n roepe na iemand wat nie geld het om 'n brood te koop nie, maar wat graag 'n Bybel wil hê, mag vanjaar bekend staan as Roepersfontein. Fontein spreek van uitkoms, fontein spreek van voorsienigheid, fontein spreek van 'n dors wat geles word. Mag die lewende woord, die lewende waters, vir elkeen hulle geestelike dors les, sodat hulle nooit weer dors sal word nie. Mag die Here vir jou en vir my kragtig gebruik, soos 'n Samson van ouds. En mag die Here vir ons bewaar, dat ons sal sê, Kakebeens hoogte. Maar mag die Here voorsien, dat ons aan hom sal toebring, Soli Deo Gloria, Roepersfontein, want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie Gerry, alle eer aan die Here. Ons het 'n visie, uit dankbaarheid vir 200 jaar, om 2 miljoen Bybels vir mense te gee. 2 miljoen Bybels wat vir mense hoop gaan gee. Dieselfde hoop wat u en ek in ons harte het, om dit te deel. Daardie hoop het ons gekry deur die bloed van Jesus Christus. For my pardon